Ikaze nanone rero ku bakunzi ba HD Global Media aho muherereye hirya no hino hatandukanye. Nk'uko tumaze kubamenyereza rero ni amakuru meza, amakuru yizewe kandi acukumburanye ubuhanga tubagezaho. Reka munyemerere tujye mu makuru y'imikino, tujye kwahera mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu gihugu cy'Ubwongereza rero ibiri kugenda bigarukwaho cyane ni ikipe ya Arsenal nyuma y'igihe kirekire yari imaze yaratandukanye na Sporting Director wayo, ubwo n'umuyobozi mu bijyanye na siporo akaba yari Edu Gaspar. Yamaze kuba itangaza undi Sporting Director mushya, aho yamaze gutangaza Andrea Berta uvuye mu ikipe ya Atletico de Madrid nka Sporting Director wayo mushya, akaba aje gufatanya n'ikipe mu gukomeza kwiyubaka kugira ngo bazagere kuri byinshi, harimo no gutwara ibikombe byo ku mugabane w'i Burayi. Uyu mugabo rero waje kuyobora ikipe ya Arsenal mu bikorwa bya siporo akaba yari avuye mu ikipe ya Atletico de Madrid. Mu bakinnyi yagiye asinyisha harimo abakinnyi bakomeye cyane, harimo nka Julian Alvarez, muramuzi cyane n'umunya-Argentine watakiriye ikipe ya Atletico Madrid. Mu bandi yagiye asinyisha harimo Joao Felix, Alvaro Morata, Diego Costa ndetse na Antoine Griezmann uri mu bahetse ino kipe muri iyi minsi. Tukiri mu gihugu cy'Ubwongereza kandi kera kabaye rutahizamu w'Umwongereza Marcus Rashford yaje kubona izamu rero mu mukino ikipe ya Aston Villa yaje gukina n'ikipe ya Preston North mu irushanwa rya FA Cup, aho yaje gutsinda ibitego 3-1, harimo ibitego 2 by'uyu musore Marcus Rashford. Mu gihugu cya Espagne naho shampiyona yakomezaga, aho umukino wahuzaga ikipe ya Real Madrid ndetse n'ikipe ya Leganés. Ikipe ya Real Madrid yaje kwitwara neza itsinda ibitego 3-2. Umukino wagaragayemo kwitwara neza kudasanzwe k'umusore Kylian Mbappé waje gutsinda ibitego 2 bigatuma we n'ikipe ya Real Madrid babasha gucyura amanota 3. Ihanganiro rirakomeje rero hagati ya Real Madrid n'ikipe ya FC Barcelona, aho ikipe imwe iri kugenda ikurikira indi icunga ko hari agakosa yakora ikahita yitaho. Nyamara ikipe ya Atletico Madrid yari yatangiye shampiyona itanga icyizere, yamaze kugaragaza ko iri kwikura mu rugamba rwo gutwara iyi shampiyona, aho yaje kunganya n'ikipe ya Espanyol Barcelona igitego 1-1, ikomeza kugenda rero iva muri iyi kuruse y'igikombe cya shampiyona mu gihugu cya Espagne. Usibye ihangana riri hagati kandi y'aya makipe abiri yo mu gihugu cya Espagne, ba rutahizamu babo nabo bakomeje guhangana cyane, bahanganira kuzatwara igihembo cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi Golden Boot, aho Kylian Mbappé nyuma yo gutsinda ibitego 2 yaje gusatira Robert Lewandowski umaze gutsinda ibitego 23 muri shampiyona, akaba akurikiwe na Kylian Mbappé ikipe ya Real Madrid umaze gutsinda ibitego 22. Urumva ko ihangana rikomeje ku mpande zombi. Rero reka tuzarebe uko shampiyona izarangira. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho bakinaga mu rukerera rw'ijoro ryakeye. Ikipe ya Inter Miami ya Lionel Messi yamanukaga mu kibuga ikina n'ikipe ya Philadelphia Union, aho yaje kuba yitwara neza itsinda ibitego 2-1. Mu bitego 2 bya Inter Miami haje kubonekamo igitego cya Lionel Messi cyatumye ahita yuzuza igitego cya 855. Umukinnyi wabigize umwuga akomeza kugenda azamura umubare w'ibitego bye. Iyi kipe ya Inter Miami byagiye bigaragara cyane ko itajya ibasha kwitwara neza itari kumwe n'uyu musore wayo Lionel Messi. Nyuma yo kuva mu mvune rero akaba yaje kubafasha gutsinda umukino bagakomeza kwitwara neza cyane. Tugana ku musozo rero ntitwabura gushimira abakunzi ba HD Global Media ku rukundo rwanyu mugenda mutugaragariza buri munsi mu biganiro byacu. Turashimira rero abamaze kuba bakora subscribe, dushishikariza n'abatarayikora kuyikandaho kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Cyo nabizeza nuko amakuru meza kandi acukumbuye muzajya muyumvira hano. Yewe bateguriye ibingana bibagezaho ndi Fisto. Reka tuzasubire mu biganiro by'ubutaha. Mwakoze cyane.